Nalazimo se u Staroj Pazovi, razgovaramo sa Mihajlom Ulemekom. Dobar dan, dobrodošli, odnosno hvala na gostoprimstvu. Dobar dan, drago mi je što ste u mom domu. Hvala Bogu, nije prvi put, a da će Bog da ne bude i zadnji. Hvala Bogu. Da se malo odmorimo od politike, malo pre ste spomenuli Arkana, moram da vas pitam za tajnu Arkanovog sefa. Pa vidjeti, kažem, od politike se neće odmoriti nikada, sve je to prešlo u politiku. Znači sve je prešlo u politiku, sve je vezano politici, sve je vezano s politikom, jer mi nažalost ne proizvodimo ništa, nego proizvodimo klanove koje kakve kriminalne, proizvodimo neradnike, proizvodimo drogoše, proizvodimo i drogu, imamo par rasadnika. Ali eto, da ostavimo sad to, ti kažeš sef Željku. Šta je tu bilo? Vidi ovako. Ja imam u ruci, sada ovdje držim izjavu Pavla Stevovića, koji je bio jedan od, kako da kažem, najviše poverenja je imao Željko u njega. Znači, sef je imao dva ključa, jedan ključ je držao Željko, jedan je bio kod Paje Stevovića. Paja Stevović je bio jedan od pismenijih ljudi u gardi, on je vodio to knjigovodstvo, vodio SDG kompaniju i ostale njegove koje je imao preduzeća i kompanije i Pavle je svakog momenta znao šta ima. Pavle je ovu izjavu dao jer ja se jednog momenta vodio i neki sud sa Cecom, ja o Ceci ne bi ni sada govorio, niti više ikad ću progovoriti o njoj, nek je ona živa i zdrava i njena deca, ali ovo nema veze s njom. Ovo je samo u pitanju šta je ostalo u sefu i u njegovoj kući, jel tako? A ostalo je, kaže ja Pavle Stevović, rođen tada i tada, ovim putem izjavljujem sljedeće. Poznavao sam pokojnog Željka Ražnatu i poznatu u javnosti Arkan i šta ja znam, bla bla bla, zadruga Delije, sva ta preduzeća koje je vodio. I on kaže ovako, lično mi je poznato da je pokojni Željko u svom sefu koji je držao u pomenutoj kancelariji u prostorijama fudbalskog Vojić uvijek imao u rezervi u gotovini iznos od 10 miliona nemačkih maraka. Znači 10 miliona nemačkih maraka. Taj novac nije dirao. Ovo mi je poznato da što je Željko meni kao svom najbližem saradniku pokazao ovaj novac i rekao mi da taj novac drži u rezervi i da ne želi da ga dira. I kasnije sam svaki put kada je pokojni Željko otvarao sef, viđao novac u sefu, zbog toga u situaciji kad nije bio dovoljno drugog novca da bi se izmirile sve obaveze, pokojni Željko je pozajmljivao novac od drugih upravo iz razloga što ovaj novac držao kao rezervu za ne daj Bože i nije hteo da troši. Oko Nove godine, dakle veoma kratko pred smrt pokojnog Željka i to koliko se sjećam na oko svega 2-3 dana pre njegove pogibije, pokojni Željko je dobio novac od bugarskog kluba Liteks na ime prodaje ukupno 8 igrača, među kojima su bili Babeu, Savić, Živković, Litera i drugi i tom prilikom mu je isplaćena prva tranša od po 800.000 nemačkih maraka za svakog igrača, što znači 6.400.000 nemačkih maraka. Ovaj novac je pokojni Željko isplaćen na ruke i meni je pokojni Željko rekao da je primio ovaj novac i pokazao mi da staje u sef koji se nalazi i pokazao mi ga u sefu koji se nalazi u njegovoj kancelariji u Obilić. Pored toga, oko Nove godine, za prodaju fudbalera Grozdića, pokojni Željko je sada isto tako pokojni Žarko Nikolić lično doneo 4,5 miliona nemačkih maraka na benzinskoj pumpi kod Feketića. I ovaj novac je pokojni Željko držao u sefu u svojoj kancelariji fudbalskom klubu Obilić. Znači ovdje 6.400 i ovdje 4,5, to je 11 miliona i tamo onih 10, to je 21 milion. Jel' tako? Pored gotovog novca, pokojni Željko ima ogromnu količinu dragog kamenja i zlata, to je zlatno nakita koje je pokojni Željko držao u drugom sefu
koji se nalazi u njegovoj kući na Senjaku, ulici Ljubice Bogdana 3 u Beogradu. A kada je počelo bombardovanje, pošto je njegova kuća u ulici Ljubice Bogdana bila meta za vreme bombardovanja, pokojni Željko je mene zadužio da sav ovaj naki i druga kamenje koji je pokojni Željko spakovao u jednu veću putnu tašnu koja je bila izuzetno teška, pa nenesem iz sefa u njegovoj kući i to pravo na više različite lokacije u Beogradu, u više različitih stanova. Po Željkovom nalogu, a po završetku bombardovanja, ja sam sve to odneo u njegovu kancelariju u fudbalskom klubu Obilić, gdje je pokojni Željko sa ovaj naki i drago kamenje stavio također u svoj sef u njegovoj kancelariji u prostorijama Obilić. Također pokojni Željko je bio pasionirani ljubitelj briljanata i skupocenih satova, pa imao i veliku kolekciju satova marke Rolex, 15 do 20 komada, kao i veliku količinu briljanata koje je također držao u sefu u kancelariji u FK Obilić. Sat koji je pokojni Željko uvijek nosio na ruci kupio je preko kataloga, u pitanju je bio sat marke Rolex, ukrašen briljantom i plaćen je 153.000 maraka. Sad tad su bile sve marke. Radilo se o satu koji se pravi u malim serijama, pokojni Željko je zajedno sa mnom razgledao katalog i video sam da je kataloška vrednost ovog sata iznosila pomenutih 153.000. Video sam da je na dan kada je bio ubim Željko ovaj sat imao na ruci, jer sam tog dana bio s njim oko 2 sata pre njegovog ubistva. Sedeo sam s njim u njegovoj kući u ulici Ljubice Bogdana 3 kada mi je rekao da mora da ide sa svojom suprugom Svetlanom u Interkontinental, gde je i ubijen. Inače u štampi sam video da je upravo taj sat Svetlana Ražnjatović poklonila svom sinu Veljku na njegov 18. rođendan, što je u redu. Sav novac koji sam spomenuo i to onih 10.000 nemački maraka pokojni Željko kao rezervu sefu dobio od prodaje fudbalera koje sam gore naveo kao briljanti, drago kamenje, nakit, kolekcija sata, sve se to nalazi u sefu u njegovoj kancelariji u fudbalskom klubu Obilić. Znam da je pokojni Željko za života time nije raspolagao, odnosno da je sve to ostalo u sefu na dan njegove pogibije, a što je meni poznato iz razloga što sam gotovo svaki dan dolazio u situaciju da vidim sadržaj sefa koje je pokojni Željko gotovo svakodnevno otvarao u mom prisustvu i mom prisustvu, šta je ovo, sam malo, i sefa vadio i meni davao na ruke kako bismo izvršili plaćanje za gradnju sadovina kao i za druga plaćanja koje je trebalo izvršiti, a kako sam već gore naveo. Pokojni Željko je novac ulagao u umetničke slike i stvorio veliku kolekciju izuzetno vrednih umetničkih slika. Ukupno je imao 84 slike koje je kupio pre zaključenja braka sa Svetlanom i među kojima su se nalazile se slike Paje Jovanovića, Petra Lubarde, Save Šumanovića i drugih naših slikara, a imao je jednu sliku neprocjenjive vrednosti poznatog slikara Franciska Goje. Sve slike su bile originali i pokojni Željko ih držao u njegovoj kući u Vili Senjaku, Ljubice Bogdana 3, a jedan mali broj slika je držao i u kazinu Grand. Sve ove slike su na dan njegove smrti ostalo u njegovoj kući i tako dalje i tako dalje. Sad ovo već nije bitno, bitno je ovo, molim? Sve te stvari su prešle u čije ruke? Pa ne znam ja u čije ruke, o tom neću da više diskutujem, to sam rekao iz razloga što sam ja sa Svetlanom vodio sud i ne bi ja više o tome, to sam ja ranije govorio, to nikog više. Vi ste tražili da vam kažem samo šta je ostalo u sefu, a kome je to pripalo, ja ću ovog momenta to prećutati, znam da meni nije pripalo, to znam 100%, to mogu da tvrdim. Znam da nije pripalo onom kome treba, kome je pripalo ne znam.